Tuatahi ake, ka tahi tonu nei ka puta te kōrero, e mea ana kua pā te mate pukupuku kia tā Paola Reeves, ka wana tianara Māori tuatahi o Aotearoa. Nā te pāngia ōna e te mate nei, kua tango ia i āia no i āna mahi o kawa katoa. No te iwi o te Ātiawa a Reeves, nāna tōna iwi i āwhina ki te whakatau i wārātou tono tiriti o Waitangi i ngā tau tata nei. Ko ia te amorangi matua o te hāhi mihingare i ngā wā ōmua, no te tau 2007 ka whakawhiwhia ia ki te tohu tino teitei o Aotearoa, me te aha e rua te kau anake ngā tāngata e mau ana i taua tohu. I think the diagnosis of cancer is something that the family are working through. It's the here and the now, and people will still see him. He'll be walking on the street, and AUT as Chancellor there, he still hopes to be able to do some of those roles that are passionate for him, but some of those day-to-day roles that he has had in public life, he will no longer be able to fulfil. Ko te hiahia o tā Paola Reeves, kia waiho ia e te hunga pāpāho, kia pai ai tana whawhai ki te mate nei. E whitu te kau mā waru o na tau.